Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. wa ana minal muslimin. Sekarang Al-Fatihah. Ini dengar. Al-Fatihah kalau salah baca. Kalau kita salah baca Al-Fatihah tidak diterima solat. Tidak diterima solat itu memang kan. Makanya tiap hari baca Al-Fatihah guna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dengan ada baca lagi alham. Kalau baca alham sa karena itu huruf ha bukan huruf ha di sini. Silakan. Itu bacanya itu ha bersih. Lagi tapi apa kau? Ha itu juga. Lagi kayak Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini banyak salah di sini. Iya. Kalian memang baca iya. Iya karena iya tu iya. Oh iya. Oh ya. Jadi boleh iya. Iya. Ya. Gak baca iya, lain tidak baca iya. Iya karena makanya kita belajar dari nggak ada. Dikit baca Fatihah orang. Kalau mau baca mana negara di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru baca ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya baca Siratal ladzina an'am ya. Sirah di rumah, am lagi. Am. Nah, ini hanya am siro ya. Si. Kerja. Si. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Na'an'am. Karena am kami karena am. An. Na'an.
Mati jumpa dengan A. Is. Nah, Quran ini apa hukumnya? Is. Azhar. Arti Azhar apa? Ya. Jelas. Bukan dimulakan itu. Yang bacaan An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Bahas semua. 1, 2, 3. Yang sana lagi. Ghairil maghdub. Sambung terus. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca balik. Biar apa semua ya?